Kanao sumambayang tako po. Kinarahingan isang raja sorga, maya dot saan da sumbayang sabon bayno, puruanan dot panambarasan right ko natalayanan. Mayno lumintok da koryan. Tinasambayang tayo isang ran Tuhan Yesus. Amen. Puji Tuhan to kasabon bayno, kano to kakagudat pagyampay, hali piad nakawala-wala takuri di bayno gi. Kawalat hopa dominit kumantadi kanihab. Ikalan sanan dat tadaw da suab katilambus ta kay kasari kagud iswang kapagyampayan iti. Hali piah dat oinduaan iti panambarasan kawaya ta kadi panambarasan dat iswang gaborosot Melayu bahasa Malaysia om man nakaguru hangay iti iswang gat boros sa tinarud dusun. Okay. Kasabon na po bayno nga tuluh na po panambarasan dati monorimo ti tahak dot tulun suway. Om bayno hapadom siam tadaw tulan kaapat 2002 hapadom 2. Dadamo takod hiti pamagunan om inapay rusod da kinarahingan nga patilambus po dat misaybaw pisalom iti kaantakan na pamagunan. Om hitinandok katarimo takod nununo po hi berkat-berkat di apatut dati dat man pagiduduo. Yati na po nga papatahak kuma pamagunan nunuhit kamoyan da binabanggat katapatan. Om iri na hi pinatahak pinawaya dat kitab suci. Hinggoh dot mandati tarimo mantad pamagunan nununo pahit titahak ka kinarahingan montok ka pamagunan iti mandati guno montok kot kapatingan na pelayanan da kinarahingan. Mantadidi kinarahingan po patilambu sisiyo dat momoguyo da ginawo iti penguasa-penguasa pensuang iti ginawo ti raja-raja montok dot kapentingan dat tulun-tulun daw. Om milo nagi momon sa ideolo dat asilit tulun-tulun dit papailih da pangintangan kumah dot kebebasan beragama. Sekiranya pad amu kinarahingan na po mamagayat dielo mantad da panguhupan kita kon da kinarahingan montok dot kemajuan da pekerjaan da kinarahingan. Okay. Ilo na ho panimpunan na panambarasan dati nga haroy mo tiot ay nuridih kalaso ginawa takawo kanilot ipangimbulayan dati da kasabon na bayno. Okay. Ino pa itamodan iti ay ororitan da kasabon bayno nga ino pa itulun-tulun dat kauhup po iswang pekerjaan pelayanan dat kinarahingan nga okon no ko somata-mata okon ko somata-mata dai na pay papaindalan o pawayaan na kinarahingan dat ay ralan papatilambo sa pelayanan nga okon ko ini tulun-tulun daw nga inagi tulun-tulun dat atumbayaan na kinarahingan. Agumuno kita datid iswang ay Alkitab popokito dat kuasa pawayaan dat kinarahingan doralan na pelayanan kawaya nagi montak tulun dat api atumbayaan na kinarahingan. No kura mari tu iyo digi. Haron na tanda hiti nga orahyano kud mamarayti kaubasan tafad ay miagal ko Raja Nebukadnezar
Raja Nebukadnezar ay atumbayaan da kinarahingan, bahkan ako ni ka pananud da kinarahingan. Ay tutunan dati. Nga, inapay aralan da kinarahingan nga pinawaya. Gumu pa hisusuay. Dot, o kita dati, inapay naretan ipelajaran nga, yagal ka Raja Kores. Ako ni ko atumbayaan da kinarahingan, miyagal ko nunuh pakagut ay lan to kad iswang dat kitab Raja Darius. Okay? Ako ni ko atumbayaan, ako ni ko pananud da kinarahingan nga insanan na puloom pinawayaan da kinarahingan doralan momogompi omnogi papatilam mulus da pelayanan montok dat pekerjaan penatalayanan da kinarahingan. Okay. Ilo na po nga montok kit timpu nakatalib. Nga montok na po dati da timpu dendo. Paingkura. Okay. Boleh jadi dat ay ito nga YB. Oh ya, miyagali pasala hari Sabat papariksaan. Okay? Ino po'y minanguhup dati dot ay nakaidu da damot. Kuman ko damot to ay lan pati lambus. Ako ni ka Adventist. Nung kada da malayo. Ako ko Adventist at memperjuangkan nga nauhupan to ko. Iri na kamoyan nilot pelajaran nilot. Ino po'y panguhupan do atari mo dati nga titahak atari mo dati okon ko sa mata-mata dat pananud da kinarahingan. Tay ko okon ko isiso katumbaan ko mga dati. Milay kinarahingan da gunoon. Kaduhong kad ay iri ho gunoon da kinarahingan nuno na pangamilaw bo. Okay? Kadang-kadang itinupot ay pakayon da kinarahingan montok kapalayanan nga takoy atari mo da sumono yadit kadati koy di oduyaan oy ka. Ato ko oduyaan nga isay di koy aralan da kinarahingan. Okay? Yadi. Paingkuraf ya nga puji Tuhan tu ino pa'y paparisan do wago nga nakontok hari Sabat. Ay iso ikan dasan dati montok tulun-tulun dat memperjuangkan idit miyagali di nga sorohon na dati dat tumanud da padila pelajaran dati kasuabon bay no nga ino pa'y tulun-tulun dati di nga naguno na kinarahingan montok dat panatalayanan da hiri. Isay na ko ilod timpud orikot YBN Rutalud. Pakayon da kinarahingan. Okay? YB Moinis. Uy, oduya no YB ngaran ko hoy. YB Libit. Oduya. Oduya dat yang berdosa. Okay? Kamoyan na pala itong Pinay nga paingkurma dirid. Iyati sa kiron pod milok kinarahingan da guno na tulun da swad montok da pelayanan daw. Pasti dat lobi kegunaan to kinarahingan montok da pelayanan da kinarahingan. Sedangkan da IPI tulun dat okon ko pananud da kinarahingan nga milok kinarahingan da gunon. Kamu pa di nga apalagi iyati sebagai pananud da kinarahingan. Nga gunoon ko pi atau kinarahingan. Okay? Puji Tuhan. Wah, mantan didim atau kan matidit ti. Ay sok na dihot. Atau kan dadi apatut mengilag. Suhu to kan ba kinarahingan atau kan apatut mengilag no kuro. Sedangkan dat IPI okon kepananud da kinarahingan nga ogunohi kinarahingan, suhu kinarahingan apalagi iyati sebagai pananud da kinarahingan.
iralan de kinarahingan diri nga ato ko ilanong pengkuro. Ilanong pengkuro ralan di siyod momoguno di tulun-tulun tay ko momoguno dati iswang da palayanan daw. Nga pengkuro na pa ipanuhuanam. Iya di na baribo. Okay. Kano po diti panimpunan dat panambarsan dati nga kinarahingan patilambus set papapanaw momoguyo da ginawo painsuang nila pemimpin-pemimpin na pamagunan, raja-raja, pemerintah. Nga ay muru dat ila pemerintah bo. Isay no po nga mila kinarahingan da gunon iswang na palayanan daw. Sira na po oritan iti politik. Orohyano kung mangimbulay la takuri right ka politik. Gereja na po ay hilod sinulihan baru kadiboros kapiola. Nga akong balakanod paruntukan mantadet pemerintah, kerajaan, kumbal no kano paruntukan mantada pati nga bobos-bobos nundit mesin rumput, itong laptop, diri nga tahun piro po diri awal 2000-an maturi. Iminimpuni ini kalila. Impuni ini kalila nga tok nakano kasari mesin rumput lah. Nga right na po kami galit paningola nila tap tay ko nuno ay kumbal. Nakuro. Tu harati kau basanto kod. Orang Adventist tidak boleh berpolitik kah? Jadi tidak boleh melibatkan diri dalam politik. Jadi iri mantada iri prinsip paigitan montok hilad gereja datid sinulihan lah. Aku kay dinadoko. Jadi mantad ka iri prinsip ihati na po di sebagai wawayoan hiri gereja nga adi milad may insomok. Milad may insomok kit ang YB. Tu may kan pag insomok nga ay terlibat politik ka. Jadi mantadi di nunudi hawaya anud ay koin somok kilot pemerintah. Tu pemerintah di nga itong YB. Ay so di ralan to kod minsan mo ko lobi pundod it nunuralanud makiano di peruntukan ngay. Pengkur madir itu di. Jadi ososoro kuna dadi hon may inso samok mo. May angil-angilit ang YB. Alam ba yun hoy? Katagadan to dit oretano politik Pasaraw ko na may angil-angil nga. Miimbulay na kagoy ginawon. Ay, tidak boleh